Bilo je to kada se Kraljevina Srbija prostirala od Beograda do Bitolja, kada se narod konačno oslobodio vekovnog ropstva pod Turcima. Na prestolu je bio kralj Petar I Karađorđević. Patriotizam je goreo u srcima, a sloboda i nezavisnost su bili važniji od života. Bilo je to vreme kada je Srbija imala vojsku. Ja, Redov Svetozar Maksimović, zaklinjem se Bogu svemogućem da ću vrhovnom zapovedniku svezemaljske oružane sile kralju Srbije Petru I svagda i u svim prilikama biti veran, svom dušom odan i poslušan i da ću zapovesti sviju pretpostavljenih mi starešina slušati i verno izvršavati i da ću kralja i otadžbinu junački braniti i vojničku zastavu nigde neću izneveriti. Tako mi Bog pomogao. Rat je objavljen. Presbiro je dobio iz Niša ovaj telegram. Danas, oko 11 časova, pre podne, nemački poslanik baron Grizinger u ime Austro-Ugarske vlade objavio je Srbiji rat. Predsjednik vlade primio je k znanju objavu rata izjavljujući da saželjeva što je do ovoga moralo doći. On je u ime Srbije činio sve što je mogao da se konflikt reši mirnim putem. Zbog svoga miroljubivog držanja Srbija se nada da će imati uza se pravičnu Evropu. Poziv na vojnu mobilizaciju bio skoro 100%. Znači, nikada u istoriji ratovanja nije zabeležen toliki veliki odziv na vojnu obavezu. 20.000 dobrovoljaca iz Amerike je regrutovano preko društva Soko. Prebačeni su u Italiju, to su bili dobrovoljci iz Amerike, ne samo iz Amerike, Kanade, Australije, Novog Zelanda. Iz čitavog sveta su dolazili Srbi da brane svoju otadžbinu. Oj, Srbijo, mila mati, uvek ću te tako zvati. Mila zemljo, mili dome, u našem je slatko tvoj. Svako od nas ima neku svoju zanimljivu priču. Moji su do duše iz Kninske krajine. Moji su preci bili u Mađarskoj, jedan od pradeda je bio u bolnici zbog samoranjavanja, drugi je bio u zatvoru. Ženini preci su bili regrutovani u Austro-Ugarskoj vojsci, ali su vrlo brzo prešli na srpsku stranu, preživjeli svu Golgotu, došli na krv i otišli na Solunski front. Samoranjavanje, zbog čega? Zbog toga što nije hteo da ide u Austro-Ugarsku vojsku da ratuje protiv Srbije. Tako je izbegao praktično. Tako je izbegao, jer veliki deo Srba iz Srpske krajine, iz Kninske krajine je na taj način ili na drugi način ili su prelazili direktno u srpske rovove ili su se predavali, odlazili su, posle su Austro-Ugarska je videla da od takvih boraca nema ništa i slali su ih na ruski front. Sa ruskog fronta su
odlazili, predavali se Rusima i onda su kao dobrovoljci spuštani ponovo preko Crnog mora i postavljeni na Solunski front. Cernik vidi stroj, cernik čuje boje reka Drina, slavu hrabrost i junačku ruku oca sina. Mesec dana posle Sarajevskog atentata, 28. jula 1914. Austro-Ugarska objavljuje rat Srbiji. I to u najgore moguće vreme. Posle Balkanskih ratova Srbija je imala ogromne ljudske i materijalne gubitke i ekonomski je bila potpuno iscrpljena, sa dugom koji je bio 3 puta veći od celokupnog godišnjeg državnog budžeta. Shodno tome, Austro-Ugarska očekuje brzu i laku pobedu. Međutim, posle samo 3 nedelje od objave rata i početka ofanzive, baš na Preobraženje, Habsburzima na Bečki dvor stižu vesti o teškom porazu i bezglavom povlačenju austro-ugarskih trupa na Ceru. Austro-Ugarska je počela Prvi svetski rat porazom i to je u svetskoj štampi bila vest dana. Istorija Austro-Ugarske je isprepletana sa impozantnim porazima, a vladavina Franje i Jozefa je bila plodna u vojnim katastrofama. Ali do danas stari monarh je mogao da govori da su ga pobedile samo velike sile, Francuska 1850. i Prusija 1866. Danas je to Srbija sa 10% teritorije Austrije, sa 10% njenog stanovništva. Nanela je prvi i odjekujući poraz. Henri Barby, francuski novinar, 19. avgusta 1914. Nije prošlo mnogo od Preobraženja kada je u kasnu jesen te 1914. usledio potpuni debakl austro-ugarskog oružja i na Kolubari. Možemo reći da je to jedna od najvećih pobjeda srpskog oružja, ne samo u Prvom svjetskom ratu, nego uopšte u srpskoj istoriji. Ona je na neki način promenila dotadašnje i odnose u vojnoj snazi, ali također mnogo je uticala i na promjenu političke situacije u tom delu Evrope. Prvo, ta pobjeda je odjeknula kao grom iz vedra neba u celoj Evropi, jer se očekivala kapitulacija srpske vojske, jer je srpska vojska bila maksimalno iscrpena, nije imala svojih rezervi i zbog toga se očekivalo. Telegrafske agencije su svakog minuta čekale da jave vest da je Srbija kapitulirala. Međutim, zahvaljujući genijalnosti našeg generala Živojina Mišića, on je uspio da napravi genijalan plan koji je počeo da se realizuje 3. decembra 1914. godine, kada je srpska prva armija prešla u kontraofanzivu i kada je uspela posle nekoliko dana da do nogu potuče 6. austro-ugarsku armiju. Kasnije u borbenim dejstvima se uključuje i 2. i 3. srpska armija i konačno 15. decembra 1914. godine proterivanjem poslednjeg austro-ugarskog vojnika iz Beograda Srbija je bila konačno oslobođena. Jedino na teritoriji Srbije ostali su austro-ugarski zarobljenici, nijedan austro-ugarski vojnik naoružan nije bio na teritoriji Srbije. Marširala, marširala, kralja Petra garda, marširala, marširala, kralja Petra garda, korak ide za korakom, a ja junak zavajamo, oj se bije zastava se bije za slobodu Srbije. Ogroman ugled je Srbija tada doživjela iz prostog razloga što je to bio neki podsticaj i ostalim silama Velike Antante da na neki način hrabre svoje trupe. David je oborio Golijata, Srbija je imala snagu, hrabrost, sreću i slavu da Austro-Ugarskoj nanese jedan od onih strahovitih udaraca od koga ne samo da se nije moglo oporaviti, već su tim udarcem uzdrmani i sami temelji države. Ernest Deni, francuski akademik. Stigla mi je dobra vest o pobedi koju je hrabra srpska vojska izvojevala nad našim zajedničkim neprijateljem. Punim srcem radosti čestitam vašem visočanstvu taj veliki uspeh.
ruski car Nikolaj II. Posledice su bile za Austro-Ugarsku katastrofalne. Konačno, tada je na neki način počelo jedno smrtno zvono da zvoni Austro-Ugarskoj, jer je ovo bio drugi teški poraz Austro-Ugarske vojske na Balkanskom ratištu. Glavni komandant Balkanske vojske, Austro-Ugarski general Poćorek, je smenjen, penzionisan. Komandant 5. armije general Frank također je smenjen. Znači, Austro-Ugarska je priznala poraz. Srpska vojska je prva i najslavnija vojska u Evropi. Posle borbe koja je trajala svega pola časa, Srbi su uništili moju diviziju. Moji bataljoni su bili potpuno zbrisani srpskom užasnom vatrom. Jozef Habsburški. Ovom prilikom treba napomenuti da smo upoznali Srbe kao valjane neprijatelje. Ja sam ih smatrao i smatram i sada kao vojnički najjače od svih naših neprijatelja. Zadovoljni sa malim, dovitljivi, lukavi, osobito pokretljivi, dobro naoružani, bogato snabdeveni municijom, vešti u korišćenju zemljišta, vrlo dobro vođeni, na borbu mržnjom i oduševljenjem zagrejani, oni su našim trupama zadavali mnogo više teškoća nego Rusi, Rumuni i Italijani. Alfred Kraus, austro-ugarski general, komandant kombinovanog korpusa na Drini i Kolubari. Austro-Ugarska vrhovna komanda, da bi na neki način oprala svoj obraz, je tražila od Poćoreka da izvrši samoubistvo. To je viteški čin. Ako je general izgubio rat, treba da izvrši samoubistvo i svu odgovornost da preuzme na sebe. A on je rekao, hoću onda, ubiću se kada vidim da bilo koji austro-ugarski general porazi srpsku vojsku. Umro je u miru, u Celovcu, u Gracu, jer nijedan austro-ugarski vojnik nikada nije porazio srpsku vojsku. Niko nema pravo da o Srbima govori sa prezirom. Oni su možda najhrabriji vojnici protiv kojih su se naše trupe borile. To su izdržljivi seljaci navikli na ratovanje koji puškom rukuju isto tako dobro kao plugom ili nekim drugim mirnodopskim radničkim alatom. Njihova artiljerija nije brojna, ali oni umeju izvrsno da je koriste. Iz članka objavljenog u nemačkom dnevnom listu Berliner Tageblatt, novembra 1914. Srbi su pokazali da Velika Antanta može da odnese pobedu, s jedne strane. S druge strane, oni su naterali Bugarsku da odustane od napada na Srbiju. S druge strane su također uticali da Italija sledeće godine, 15. godine, uđe na stranu Velike Antante, a kasnije Rumunija, tako da ovaj značaj Kolubarske bitke je ogroman, kako za Srbiju, tako i za saveznike, odnosno Veliku Antantu. Pobedama na Ceru i Kolubari Srbija je stekla veliki ugled u svetu, a posebno među saveznicima. Međutim, gubici u ljudstvu su bili ogromni. Broj poginulih, ranjenih i zarobljenih bio je toliki da je iz stroja posle Cera i Kolubare izbačeno više od 163.500 srpskih vojnika, podoficira i oficira. Gubici na austro-ugarskoj strani su bili znatno veći. Odmah posle ratnih dejstava, krajem 1914. srpsku vojsku i narod napada još podliji i zlokobniji neprijatelj, koji je u Srbiju ušao zajedno sa austro-ugarskom vojskom. Zarazne bolesti do sredine 1915. godine odnose ogromne žrtve. Samo je od pegavog tifusa umrlo 135.000 civila, 30.000 vojnika i 70% stranih i domaćih lekara koji su se protiv njega borili. John Reed, dopisnik njujorškog lista The Metropolitan Magazine, putovao je po Srbiji od aprila do oktobra 1915. u vreme kada je epidemija tifusa jenjavala. U avgustu 1915. objavio je reportažu Srbija između bitaka. Sada je u celoj Srbiji bilo svega 100.000 bolesnih od tifusa i samo 1.000 mrtvih dnevno, osim slučajeva strahovite tifusne gangrene. U februaru je moralo biti užasno. Stotine na samrti i u delirijumu, u blatu na ulicama usled nedostatka bolnica. Inostrane medicinske misije su teško stradale. 50-ak sveštenika je podleglo pošto bi dali poslednje oproštaje samrtnicima.
Od preko 400 lekara sa koliko je srpska vojska počela rat, preostalo je manje od 200, a tifus nije bio jedini. Velike boginje, skerletna groznica, šarlah, difterija harali su duž glavnih drumova i u zabačenim selima, a bilo je već i slučajeva kolere, koja će se sigurno širiti dolaskom leta. U ovoj opustešenoj zemlji u kojoj su bojna polja, sela i drumovi zaudarali na plitko zakopane mrtvace i u kojoj su i potoci bili zagađeni leševima ljudi i konja. Iz meseca u mesec epidemija tifusa je jenjavala, ali se rat razbuktavao. Bugarska u septembru 1915. potpisuje ugovor o savezu sa centralnim silama i Srbija dobija još jednog opasnog neprijatelja. Početkom oktobra 1915. počinje ofanziva protiv Srbije. Sa severa, sada udruženi, nadiru Austro-Ugari i Nemci. Pre nego su krenuli u napad, nemački car Wilhelm II. Kaiser obratio se svojim vojnicima. Heroji, ja vas šaljem u novi rat protiv jedne male, ali vrlo hrabre nacije. To su Srbi, koji su u toku 3 neposredna rata protiv Turaka, Bugara i Austro-Ugarske dali svetu dokaze visokih ratičkih vrlina i najvećih vojničkih sposobnosti i koji su na zastavama poprskanim krvlju ispisali sve ove 4 godine samo najveće i najslavnije pobede. Znajte da će samo vaša energija i spremnost na najveće žrtve, samo potpun prezir prema smrti omogućiti da pobedite taj herojski narod, da osvojite njegovu zemlju i da nemačkoj vojsci donesete jednu novu pobedu. Srećan put ka pobedi i slavi. Za glavnog komadanta austrijskih, nemačkih i bugarskih snaga postavljen je nemački feldmaršal August von Mackensen. I on se pre ofanzive na Srbiju obratio svojim trupama. Vojnici, vi ne polazite ni na italijanski, ni na ruski, ni na francuski front. Vi polazite u borbu protiv jednog novog neprijatelja, opasnog, žilavog, hrabrog i oštrog. Vi polazite na srpski front i na Srbiju, a Srbi su narod koji voli slobodu i koji se bori i žrtvuje do poslednjeg. Pazite da vam ovaj mali neprijatelj ne pomrači slavu i ne kompromitujete dosadašnje uspehe. Nemci i Austro-Ugari su uspeli da pređu granicu i zauzmu Beograd tek posle 4-dnevnih borbi. Za 18 dana prešli su svega 30 kilometara, a zbog žilovog otpora srpskih trupa bili su prinuđeni da na srpski front dovuku i pojačanje, Alpski korpus. Bugari, s druge strane, nisu smeli punih 9 dana da pređu granicu, nego su čekali da nemačke trupe prodru što dublje u Srbiju i nateraju Srbe na povlačenje.
15. novembra 1915. godine ovde je vođena jedna teška i krvava borba, bitka, u kojoj je nastradala cela jedna jedinica iz Drinske divizije drugog poziva. Naime, ovde su bili rovovi preko Velike livade sve do Studene planine, jer je ovo bila prva odbrambena linija koja je trebala da štiti ulazak neprijateljske vojske u Ibarsku dolinu, jer je poznato da je krajem oktobra i početkom novembra u Kraljevo bilo stecište i vrhovne komande, tu je bio i kralj Petar, njegov sin Aleksandar Karađorđević, zatim strane vojne misije koje su imali zadatak da se povuku kroz Ibarsku dolinu prema Kosovu. Zbog toga su ovde bile teške odbrambene borbe, kao i što su bile na Vranovcu, Troglavu i Čemernu, jer je neprijatelj pokušao da preseče ostupnicu u Ibarskoj dolini. Prema nekim kazivanjima, recimo na Čemeru, koliko je bila žestoka bitka, kaže, iza srpskog mitraljeza je bio plašt čaura. Možete misliti koja je to bila bitka. I tada na brdu Vranovcu, na Mitrovdan, Donjovasevićka brigada, Drinska divizija i 4. pešadijski puk Užičke vojske pretrpeo strašne gubitke. Posle 4 dana, 11.11. na planini Čemernu, potpomognuti Dunavskom divizijom drugoga poziva, srpska vojska je uspela da zaustavi armiju generala Keveša i da spreči faktički opkoljavanje srpske vrhovne komande i naroda. Zamislite vi da su oni od Save i Dunava pružali snažan otpor sve do Kosova i nigde nisu kapitulirali. Oko 250 do 300 hiljada vojnika i naroda, skrenuvši sa pravca Južna Morava, Vardar, došla u Kraljevačku kotlinu i trebala sada da pravcem Ibarske klisure izbegne faktički zemlje. Po veličini događaja u rangu je, dakle, velike seobe i možda je veća od seobe 690 i 740. Dakle, na čelu sa 2 kralja, kompletan muški sastav vojnika i naroda izbegloga se povlači iz zemlje. To je ta biblijska, da kažemo, dimenzija ovog događaja. Tek kada je bilo očigledno da Srbi moraju da se povlače prema jugu, Bugari su prešli granicu i zauzeli Skoplje. Tada je presečena poslednja veza sa saveznicima stacioniranim u Solunu, odakle se srpska vojska snabdevala municijom i drugim potrepštinama. Ubiti sve što je srpsko i što govori srpski.
bila je naredba austro-ugarskog generala Horštajna, neposredno pre napada austro-ugarskih trupa na Srbiju. Već u prvim danima Prvog svetskog rata počelo je sistematsko istrebljenje srpskog naroda, muškaraca, žena, dece i staraca. Da bi istražio i otkrio svetu zverstva koja je počinila austro-ugarska vojska, na poziv srpske vlade posle Cerske bitke u Srbiju dolazi švajcarski kriminolog Archibald Rodolf Rice, osnivač čuvenog Lozanskog policijskog instituta. Kao objektivan posmatrač prvi je svetskoj javnosti izneo istinu o austro-ugarskim zverstvima u Srbiji, šaljući dopise svetskim listovima. Njegove fotografije su obišle svet, govoreći više od reči. Na hiljade ljudi lišavano je slobode i bez prekršaja i presude odvođeno u logore koji su otvarani širom Austro-Ugarske. Trebalo je smanjiti biološku snagu naroda koji se neće lako odreći ideji o slobodi, čak i u trenucima teškog vojnog poraza, ali i pokazati krajnju strogost i osionu silu kako bi se na taj način sugerisali snaga i veličina države Habsburga. Pre svega, trebalo je osvetiti se Srbima. Carsko-kraljevska diplomatija i vojska dugo su trpele teške neuspehe zbog upornog i uspešnog srpskog otpora, što je u aristokratskim palatama po Podunavlju doživljavano kao teško poniženje. Austro-ugarske vlasti su po okupaciji, nakon povlačenja srpske vojske i naroda, dočekale da se onima koji su ih u prvim danima rata toliko osramotili, konačno narugaju. Posmrtnica. Preostali atentatori i vođe komita sa dubokim bolom objavljuju smrt svoje drage razbojničke zemlje, Srbije, čiji se život, uprkos velikom otporu, ugasio posle duge i bolne patnje, posle žestokog bombardovanja austro-ugarskih, nemačkih i bugarskih armija. Austro-ugarska dopušta da bezredni ostaci počivaju u večnom miru. Ucveljena porodica, otac Petar, sinovi Aleksandar i Đorđe, tast Nikola. Ostala rodbina Rusija, Engleska, Francuska, Belgija, Italija, Japan. Umoljavate se da ne šaljete vence u korist vlada bez hleba. Povlačenje srpske vojske na Kosovo je završeno 24. novembra 1915. godine. Sledećeg dana u Peći održana je sednica vlade i vrhovne komande na kojoj je doneta odluka da se vojska povuče preko Crne Gore i Albanije na Jadransko more, jer bi kapitulacija bila najgore rešenje, a dok postoje vlada, vojska i vladalac, država nije propala. Ovo je bio jedan od najkritičnijih trenutaka za srpski vojni i državni vrh od početka Prvog svetskog rata. Zemlja se napušta sa verom da će saveznici ispuniti obećanje i da će na Jadranskom moru dočekati srpsku vojsku, pomoći joj u oporavku i naoružanju, te da će se tako oporavljene trupe pridružiti saveznicima na Solunskom frontu. Uništivši ili zakopavši topove, srpska vojska kreće ka Jadranskom moru jedinim slobodnim putem. Ja sam rođen u severnoj Crnoj Gori, Krajina, možda zove Krajina, to je selo granica sa Metohijom, Čakor. I tu je bilo večite, zaključno sa mojim ocem,
Od muškaraca niko nije umro prirodnom smrću. U ratovima, u borbama, sukobima sa otomanima, ali niko iz mog sela nije primio islam. Čim su shvatili da glavnina srpske vojske napušta svoju zemlju u pravcu Crne Gore, Austro-Ugari su krenuli u napad. Cilj im je bio da preseku odstupnicu, unište iznurenu srpsku vojsku i u isto vreme zauzmu Crnu Goru. I poslije kad je bila Mojkovačka bitka, kad je crnogorska vojska, severni odred Janka Vukotića, sprečila zarobljavanje ovog desnog krila srpske, koje je prošlo kroz moje selo, Vojvoda Stepa prošao, spavali su u mojem selu. Učestvovao u Mojkovačkoj bitci. Bitke praktično se razbila Crnogora, nestala je. I on je 16. poteran u zarobljeništvu Mađarsku. Srpska vojska se povlači kroz Albaniju decembra 1915. i januara 1916. godine, sa delom crnogorske vojske i masom izbeglog naroda. Glavnina srpskih snaga prikuplja se na liniji Skadar-Tirol-Elbasan u uslovima jakih mrazeva, gladi, zamorenosti, bolesti i gotovo svakodnevnih borbi protiv pljačkaških albanskih odreda, orijentišući se ka Medovi i Draču kao lukama za snabdevanje i evakuaciju. Uloga Albanaca u stradanju bila je dvojaka. S jedne strane, postoje fotografije i svedočanstva o pljačkama, prepadima na putu, posebno u severnom delu, ili još gore nelojalnoj trgovini. Tražili su za nekoliko kilograma vode ili hleba sve zlatnike koje su Srbi sa sobom nosili. S druge strane, izuzetno časnu ulogu odigrao je tadašnji politički vođa Albanaca i samoproklani premijer Albanije u Prvom svetskom ratu, Esad Paša, čiji politički princip bio Balkan Balkancima. Bio je protivnik uplitanja velikih sila u poslove balkanskih zemalja. Iz tog svog principa odbio veliku materijalnu ponudu Austro-Ugarske, čak i krunu nemačkog cara Wilhelma za kontrolu najvažnije strateške tačke prilikom povlačenja preko Vezirovog mosta. Dakle, omogućio srpskoj vojsci prelazak preko Vezirovog mosta, srpskoj vrhovnoj komandi, boravak na svom imanju u Draču. Pažljivim posjetiocom mauzoleja na vidu ne promiče podatak da je jedan od vojnika Esad Pašine divizije iz Tirane ostavio svoje kosti na ovom mestu u pratnji srpskoj vojsci. Esad Paša inače stradao 1920. godine, ubijen je u atentatu koji je izvršen u Parizu, ali kogod ima prilike da posjeti srpsko vojničko groblje u Parizu, moći će među 873 pravoslavna da pronađe jedno muslimansko obeležje. To je grob Esada Paše, čija posljednja želja na izdisaju je bila da bude sahranjen među Srbima. Postoji jedna ulica u Beogradu na Voždovcu koja je uskoro dobila ime Esad Pašina. A koliki je značaj Esad Paša u tom istorijskom trenutku bio za Srbe, možda najbolje govori posljednja, dakle, da u trenutku kad je izvršen atentat na njim u Parizu, da tu vest niko nije smeo da saopšti kralju Petru. Smatrali su da će ga ta vest onako ostarelog dotući, njegovo slabo srce, i prećutali su to. Dakle, u najtežim trenucima Esad Paša se našao Srbima. Tokom odstupanja kroz surove krajeve Albanije, gladna i ogoljena srpska vojska i izbeglice pretrpele su teške gubitke. Po gubicima ovo odstupanje spada u red najtragičnijih i najtežih odstupnih marševa u istoriji.
U zvaničnom izveštaju ministra vojnog generala Božidara Terzića predsjedniku vlade Nikoli Pašiću na Krfu od 22. decembra 1916. godine piše da je nestalo kroz Albaniju, propalo od gladi i zime, ubijeno od Arnauta i zarobljeno 243.377 ljudi. Toj tragediji znatno je doprinela i neblagovremena saveznička pomoć i nekorektno ponašanje italijanske vojske na delu odstupnog marša od Drača do Valone, kada je na ruti od 140 km pomrlo najviše srpskih vojnika. Komanda Timočke vojske, operativno odeljenje. Vrhovnoj komandi. Kako Italijani nisu pristali da naše trupe ostanu u Fieri, to sam prema naređenju Vrhovne komande od 17. tekućeg meseca naredio inspektoru trik trupa da se odmah krene preko Kavaje u Drač, a uz pripomoć jadransko-engleske misije preuzeo sam mere i pripremio potrebnu hranu da te trupe prihvatim na Škumbi i da ih pomognem u Fieri. Noćas između 19. i 20. tekućeg meseca dobio sam od inspektora rezervnih trupa pod brojem 483 predstavku da je stanje u kome se nalaze njegove trupe u nemogućnosti da se sa svojim trupama krene natrag u Drač. U toj predstavci iznosi da mu je neophodno da u Fieri ostane 20 do 30 dana, da njegovi vojnici nisu ljudi, no mumije, usled gladi i iznemoglosti umiru dnevno 30 do 40 i da skida sa sebe odgovornost, ako mu se i pored svega naredi pokret za Drač, jer će najmanje nekoliko stotina pomreti u blatu i baruštinama. Od 10.900 vojnika po lekarskom pregledu, samo su 4.230 sposobni da marširaju najviše 3 dana, a 6.670 su apsolutno nesposobni da za 20 dana krenu za marš. O svemu ovome izvestio sam glavnog komandanta talijanske vojske u Valoni, generala Bertotija, i tražio da se odredi jedna mešovita komisija za pregled svih trupa. Bertotti je odustao od svojih kategoričkih zahteva da te trupe krenu 1. januara po novom i pristao da inspektor odloži pokret, ali je zahtevao da se utvrdi tačno dan polaska. Pored ovoga, javljeno mu je da je došla jedna francuska misija i da je zbog ovoga poslao svoja 2 lekara i jednog oficira u Fieri radi sastanka sa njome. Nikada u istoriji ljudsko oko nije videlo stravičiji i potresniji prizor od masovnog ubiranja srpske dece i mladića u baruštinama oko albanskog grada Fierija januara 1916. General Bertotti, komandant italijanskog ekspedicijskog korpusa u Albaniji 1916. Rusi imaju strah. Intervencija ruskog cara Nikolaja II. Romanova preokrenula je situaciju i spasila srpsku vojsku i narod od potpune propasti. Živela Rusija, tamo daleko. Kraljević Aleksandar se 5. decembra 1915. obratio ruskom caru sledećom depešom. Bьется с несметной родой, снова на воле. Sa nadom i uverenjem da će se moja vojska na Jadranskom primorju snabdjeti i reorganizovati na miru pomoću obećenom od strane saveznika, ja sam je priveo ovamo preko albanskih i crnogorskih planina. Ne našavši ovde ništa od onoga što joj treba da se izdržava i reorganizuje, ona stoji danas pred najžalosnim svršetkom. U ovom najtežem trenutku ja se obraćam vašem imperatorskom veličanstvu, u koje sam uvek polagao svoje poslednje nade, sa molbom za vašu visoku intervenciju, da bih je spasao od sigurne propasti, da bi je mogao u miru pripremiti za nove napore koji predstoje i njoj i savezničkoj vojsci. Da bi to moglo biti, potrebno je da savezničke flote prevezu što pre moju severnu vojsku iz Medove u kako bezbedno mesto, nedaleko od granice Srbije, najbolje u okolinu Soluna, jer gladna i iznemogla vojska od neprijatelja nezaštićena i kozim putem ne može suvim stići iz Kadra do Valone, kuda je savezničke vrhovne komande misle uputiti. Ja se nadam da će ovaj moj apel naći odziva kod vašeg imperatorskog veličanstva,
koje se uvek očinski staralo za srpski narod i da će intervenisati kod saveznika da spasu srpsku vojsku od katastrofe koju nije zaslužila, a koja predstoji. U potpisu Aleksandar. Na ovu depešu usledio je odgovor koji je sastavio sam car Nikolaj II. Romanov. Sa osjećanjem duboke uznemirenosti pratio sam prelazak srpske vojske preko Albanije i Crne Gore. Izražavam vašem kraljevskom visočanstvu moje iskreno ushićenje pred iskušenjima kojima je pod vašim vođstvom ona odolela na tom teškom putu odbijajući napade brojno nadmoćnog neprijatelja. Prema mojim naređenjima ministar inostranih dela je u više mahova pozivao saveznike da preduzmu mere koje bi obezbedile vezu do Jadranskog mora. Ovi apeli bit će ponovljeni i ja se nadam da će herojskoj vojsci vaše kraljevskog visočanstva biti omogućeno da napusti San Giovanni. Čvrsto verujem da će se ona brzo oporaviti od podnesenih napora i oskudice i ponovo uzeti učešće u borbi protiv zajedničkog neprijatelja. Pobeda nad njima i rađanje Velike Srbije poslužit će vama i bratskom srpskom narodu kao uteha za sve što je preživeo. U potpisu Nikolaj. Careva depeša je regentu Aleksandru Karađorđeviću prispela u trenutku najmračnijeg raspoloženja među Srbima. I saveznicima je u isto vreme stigla poruka od njegovog imperatorskog veličanstva. Italijanima, Englezima i Francuzima se Nikolaj II. Romanov obratio u nešto drugačijem tonu. Ako saveznici sa albanske obale ne spasu ostataka srpske vojske, Rusija će istupiti iz rata i potpisati separatni mir sa Nemačkom. Učinak ove depeše bio je u bukvalnom smislu te reči ravan učinku blještavog sunčevog zraka koji se kao iz zemlje probija kroz mrak. Saveznici su odmah počeli prihvat i prebacivanje srpske vojske na Krf, ostrvo zemlje koja je u tom trenutku bila neutralna i koje su Francuzi okupirali upravo radi stacioniranja i oporavka srpske vojske i naroda. Ova zastava grčka vam je čini posebno zadovoljstvo, jer je nosi znak poštovanja prema grčkom narodu i svemu onome što se desilo u prošlosti. Inače sam Spasoje Lukić, rođen 1938. godine, potomak 6 braće iz moga pradede kuće koji su učestvovali od prvog balkanskog do završnih operacija Svetskog rata. Pa šta je, moj otac je 894. godište, znači on je bio redovni vojnik u to vreme, bio je u vojsci. Sad ja kao dete nešto se malo prisjećam, a šta je mene tad interesuo rat? Jer ja sam imao 12 godina kad je on 65. umro. On je bio najmlađi kod 6 sinova Luke, njegovog oca, mog pradede. Pa verovatno je i priroda ga nadarila, a i baba Petra je verovatno pokudala više pažnje da je on bio najsrčaniji od svih njih i to je izneo. On je bio visoki Stevan, zvali ga. Imao je 2 metra visine. Tako da je on sa samom prigurao i došli su ovde, baš ovde na Krf. I uvijek mi je pričao o Krfu, kako su došli kao kosturi. Naočito oni trenutak kad su i saveznici prihvatili ovamo u Albaniji, kad su trebali da ih prebace na Krf. Iznemogli, toliko iznemogli da čak nisu mogli ni hranu da primaju. Mogu se prisjetiti, na primjer, nekih njegovih priča, kad su došli, kako su bili iznureni, gladni, bosi normalno i kako su te francuske bolničarke, malte ne po dvojicu ko veknu hleba ih nosili ispod ruke, razumeš, gdje je to bilo malo i neprijatno, ali... Prva hrana koja je stigla bio je
kuvani krompir i deo peksimita. Skrenuta mi je pažnja bila na upotrebu jela, jer su im, kako se objašnjavali lekari, creva i ostali, to je sve bilo slepljeno tanko kao papir. Oni koji se pridržavali upusa lekara i nisu bili na hranu toliko alavi, oni koji su bili, oni su na licu mjesto umirali. Možete zamisliti kako je to bilo. Gazite tihim hodom, opelo gordo držim u doba jeze noćne, nad ovom svetom vodom. Tu na dnu, gde školjke san umoran hvata i na mrtve alge tresetnica pada, leže groblje hrabrih, leži brat do brata, Prometej nade, apostoli jada. Hoću mira da opelo služim bez reči, bez suza i uzdaha mekih, da dah praha združim stutnjavom uklom doboša dalekih. Dajte galije tapske! Stojte galije carske! Je célèbre un requiem
Opelo vršim kakvo ne vide nebo jošte nad ovom svetom vodom. Stojte, stojte galije carske. Stojte, stojte galije carske.